Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans murabyumva mu by'ukuri uyu wari umunsi w'ikiruhuko ariko kubera ko turi mu bihe byihutirwa kandi mu nyungu z'igihugu zisumba byose, minisitiri w'intebe umuyobozi wa guverinoma yayoboye inama ikomeye yiganira ku mpinduka ziri kuba mu mutekano wa Uvira nyuma y'itangazo ry'ikura ry'abava muri uyu mujyi ubu uri kugenzurwa n'inzego zacu muri Uvira. Ikibazo cyari gihari imbere na mbere ni ikihutirwa cyerekeye abaturage uko twakizera ko basubira mu byabo. Ntabwo twaganiriye gusa ku bibazo by'abaturage n'ibijyanye n'ubutabazi bwihutirwa, ahubwo twanasuzumye byimbitse ikibazo cy'umutekano, kuko bidahagije kuvuga ko hari ibirenzeho bigenda hatabayeho kwemeza ko inzego zisubira mu mirimo yazo uko bikwiye. Iryo suzuma mu mirimo rigomba gukorwa mu byiciro, kuko tuzi neza ko umujyi wakomeje kwinjirirwa n'abantu batandukanye bafite imigambi mibi, kandi tuzi n'imigambi yabo irimo amagambo n'imyitwarire yo guheza no gutoteza umuryango w'abanyamurenge. Ni muri urwo rwego twagiranye ibiganiro n'impande zitandukanye bireba, cyane cyane urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu DGM, kuko hari abaturage bacu barenga 260 bari mu buhungiro mu Burundi bagomba gutaha. Ni ngombwa ko serivisi zose z'imipaka zisubizwaho vuba. Ni ngombwa kandi ari nabyo byatumye haba impuguke hajya impuguke zaturutse muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage ndetse na minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu, kugira ngo hemezwe uko abaturage bagomba gutaha n'igihe bazatahira, kuko hari amazu yarafashwe n'abandi arayasenywe. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko hakorwa umurimo w'ibanze mbere y'uko hatangwa uruhushya rwo gutaha kw'abaturage. Hari ikindi kibazo cyaganiriweho cyane, ari nacyo cy'ubutabera, kuko hari ibyaha bizabaye bizasaba ko ubutabera bukora cyangwa hakabaho ibihano mu rwego rwo kwirinda ko ibikorwa bibi bizagiye bigaragara kenshi Uvira bizazongera gusubira. Bityo rero uwo murimo wo gusubiza ubutegetsi mu bubasha bwa leta urimo gukorwa, gusaba leta ko inzego zayo zose zakongera gusubira mu kazi, kandi igihe leta izaba imaze kwiyubaka byuzuye nibwo hazakurikiraho kugaruka kwa guverinoma n'izindi nzego zibaherekeza. Uyu murimo turifuza kuwukora mu buryo bwihuse cyane. Icyo nicyo cyari inama y'ingenzi ya minisitiri w'intebe yabaye, ndetse n'abitabiriye inama. Ingabo z'igihugu zamaze gufata imyanya Uvira, ariko nk'uko twabivuze kenshi gusubira kuzuye k'ubutegetsi bwa leta Uvira bizagaragarira mu gusubira mu mirimo byuzuye, kandi bigaragara ko inzego zose z'ubuyobozi zihari. Kuri ubu biracyari kare ko bizatangira uyu munsi, kuko ntituzi ko umujyi ugikomeje kwinjirwamo n'abantu bafite imigambi mibi. Ni ngombwa ko abashinzwe umutekano cyane cyane igisirikare babanza gushyiraho umutekano usesuye uzengurutse umujyi wose wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira udashobora kurindwa imbere muri Uvira ubwawo gusa. Ni ngombwa ko n'utundi duce tuwukikije twose tuba turinzwe, kugira ngo hatabaho kuba hari ingabo z'u Rwanda cyangwa se abambari bazo bakinjira. Ntabwo twakwibagirwa ko hari ibibazo byinshi tugomba gukemura. Murabizi habayeho ubutumwa bw'ubutabazi bwageze muri aka gace bukagaragaza ko hari abana bagera ku 12,000 bataramenya aho ababyeyi babo bari. Ibyo biragaragaza ko hari umurimo munini ugomba gukorwa mu gusubiza ibintu mu murongo, harimo no guhuza imiryango ndetse no kuba abarokotse imirwano bakabaye bafashwa.
aha ndashaka gushimira ubijyanye no gukunda igihugu ubuvandimwe ndetse n'abavandimwe bacu b'abanyamurenge kuko ari ngombwa kuvuga ukuri. u Rwanda n'umutwe warwo w'inyeshyamba M23 zagaragaje ko bihora bifite umugambi wo gukoresha mu kuyobya uwo muryango. ku bw'amahirwe abanyamurenge bacu bamaze igihe kinini babana neza n'abandi baturage ba Uvira, Bukavu, Igoma, Kinshasa n'ahandi hose. bagaragaje ku mugaragaro kandi mu buryo bwumvikana ko banze gukoreshwa n'u Rwanda n'abambari barwo. ijwi ryabo ryarumvikanye neza kandi ryatumye u Rwanda rusabwa gushaka indi migambi aho kwihishisha inyuma yo guheza no gutoteza imiryango y'abanyekongo. ni umwanya wo kongera gushimangira ubutumwa abayobozi b'intara bari baratanze ku baturage bose bwo kurinda ubumwe n'ubusabane bwacu. ni ngombwa kwirinda guha umwanzi urwaho kugira ngo atabona impamvu zo kongera gutangiza ibikorwa by'urugomo twabonye, kuko Uvira hapfuye abantu barenga 1,500, hakaba rero hari mu wabarenga 300,000. sinshaka no kuvuga imibabaro y'imiryango yahuye n'izo ngaruka. uyu munsi rero ni ingenzi ko imiryango yose yaba iy'Ababembe, Abavira, Abafurero n'abandi bose batuye Uvira babana mu mahoro no mu bwumvikane, kandi twirinda ko hari umuryango uwo ari wo wose wafatwa nk'igikoresho cy'imigambi mibi y'umwanzi. iri ni ijambo rya Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni ijambo yavuze agaragaza ndetse anagendeye ku bimaze iminsi bigaragara nyuma y'uko Uvira M23 ivuye muri uyu mujyi, aho rero yagaragaje isura ihari, agaragaza uko biteguye kuyobora ndetse n'uko inzego za gisirikare zigomba gukora. ariko hagati aho nubwo bimeze gutya, amakuru twe dufite aragaragaza uburyo ki umutekano ukomeje guhungabana, aho abitwa bazarendo batangiye kujya gusahura imitungo yabo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko leta yo irabihakana ikavuga ko M23 ariyo ibyihishe inyuma, ari ikomeje kugenda ikora ibingibi nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. ni mu gihe kandi Frdc nayo yasohoye itangazo igira ikivuga ku birebana na Uvira. byo bihagaze gute? ni igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo cyatangaje ko cyongeye kugenzura umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko AFC yari imaze igihe ugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. Frdc yemeje ibi mu itangazo yasohoye ku wa mbere ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2026. kuri ubu amakuru aravuga ko ingabo za AFC nyuma yo kuva muri Uvira ziri mu duce twasange n'ayitwa Ruvunge mu metero birenga 10 uvuye mu mujyi wa Uvira. Frdc mu itangazo ryayo yashinje abarwanya M23 ivuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda basenye ndetse basahura imbere muri Uvira mbere yuko bagenda. ariko umuvugizi wungirije wuriya mutwe Dr. Oscar Barinda we yanyomoje ibyo birego, abwira BBC ko ibyo bashinja M23 gusahura byose byerekanywe kandi ko bigihari. igisirikare cya leta cyavuze ko abaturage bajya kuri 20 bagaragaye mu bikorwa by'ubusahuzi no guhungabanya umutekano bamaze gufatwa kandi bakaba bagiye kugezwa imbere y'ubutabera. amakuru ari kuva muri Uvira yo aravuga ko habayeho gusahura ku nzu za leta, ku biro by'umujyi no ku rukiko rwa gisirikare no kuri hoteli yitwa Suzana y'umuntu uzwi cyane nka Mucepe n'ahandi hatandukanye. Dr. Barinda aravuga ko AFC yaba yarasahuye, ibyo kuvuga ko yaba yarasahuye ari ibinyoma. ati ibyo ni ukubeshya. batangiye bavuga ngo ni ingurunguru z'amavuta akora imihanda, ariko barazyerekanye birahari, byose birahari, nta kintu na kimwe cyavuye aha. Frdc rero ku ruhande rwayo kandi ivuga ko ikomeza ibikorwa byayo byo guhungabanya ibirindiro muri aka gace ka Uvira ndetse no mu nkengero zako kugira ngo barusheho gucunga neza umutekano w'abantu ndetse n'ibyabo. Laurence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa AFC, aravuga ko wazarendo na Frdc kwinjira muri Uvira, uyu mujyi wahindutse isibaniro ry'imirwano, ihohoterwa n'ubusahuzi ndetse n'imvugo z'urwango. abatuye muri uyu mujyi kandi bavuga ko ingabo za leta n'abarwanyi b'abazarendo kuva bawugarukamo wongeye kumvikanamo urusaku rw'ibiturika. kuri ubu
biravugwa ko umupaka w'u Burundi na Kongo wari ufunzwe uteganywa rero gufungurwa tugendeye ku bizatangajwe na Patrick Muyaya. Ariko ibi byose biri kwa mu gihe Roko Informa aratubwira ko ariko nakubwira yuko nyuma yuko ivuze ko bazose mu mirwano, nakubwira ko yahise ifata agace keza k'imirwanire hafi na Uvira bita Nyuma. yego uribizi uburyo aka gace kari ikibazo gikomeye cyane, kandi nayo ni turi strategique nziza cyane mu mirwanire yo muri bino bice. Nakubwira yuko nubwo no mujyi ukomeje gufatwa, ariko nakubwira yuko Walungu yo iri mu biganza by'aba 23. Bisa nkaho iri huriro riri ku ruhande rwa Fardc nyine bishobora kuzahura n'akazi gakomeye nihabura umutekano ukomeye, ndetse n'izi ngabo za MONUSCO ubona yuko bamaze kuvumbura ko zikorana na Fardc. Mama 23 rero gahunda ifite no kugira ngo ise nkaho igarura agahenge abaturage babe bakorekurana n'amakuru nabashe kuvumbura akomeye. Yaba irashaka ko bibuza abaturage bo muri Kongo bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi babasha kuza, noneho mu kuza bamara kuza noneho bagasa nkaho batanga ihumure mu baturage, ko abaturage bamaze gusobanukirwa ko nta kibazo cy'ubuhunzi, noneho ibyo kwanga umujyi wa Uvira kuwufata n'ubundi nakuvuga ko abahungu babo bakiburimo. Ikindi kandi urabizi muri ino misozi ya Uvira n'ubundi abahungu baracyari bakirinze bikomeye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko ibyo bakwigira byose mu 23 birasa nkaho ari nk'agatego yateze igihugu cy'u Burundi kugira ngo kibashe kurekura abaturage nyine bari bahungiye muri ibi bice, ndetse abaturage ubone ko baza bagasa nkaho bafasha abana, kuko nakubwira yuko ababashije guhunga muri biriya bice n'ubundi bishobora kuzongera bikagorana cyane ku rwego rwo hejuru uko bakongera gufata twamushe ngo bahunge, kuko ubona ko abaturage bamaze kuvumbura gahunda. Kuko nkubwiye ko muri ibi bice imirwano ikomeje kugenda iberamo cyane cyane nk'aha mu majyepfo n'ubundi ya teritwari ya Fizi, kuko naho imirwano yacyaribanije, aho nakubwira ko kugeza amagingo ya n'ubundi mu duce two hepfo hafi n'umujyi wa Baraka za Kabera, nabwo ko ari mu birometero 15 aho muri iki gitondo imirwano irimbanije ku gace ko kwa Mariyamu ku bahazi muri bino bice. Ni ahantu hakunze guhinga imyembe cyane. Magingo rero urusengero hafi no ku rusengero rw'aba Methodiste imirwano yakomeje ku rwego rwo hejuru. Ubwo ni Kajoki ugana za Rulimba, ubona yuko n'ubundi ino Kajoga bashaka nayo kuba bafata uburyo bakomeza bino bice nyine bakerekeza ibaraka. Urumva ni uburyo bwo kugira ngo bakuremo ino akise ya Tanganyika, kuko amakise yose akomeye bamaze kuyafata kugira ngo n'ubundi urugamba ruse nkaho ruborohera muri ano materitwari yose, kuko gahunda ihari no gufata teritwari yose zose zo muri Sud Kivu, ndetse bagafata na Kare. Nyuma yuko nibatemera yuko n'ubundi, kuko bamaze kuvumbura umugambi wa Kisekedi ko aba ari kugira ngo base nkaho babashuka kugira ngo noneho bakomeze nyine bakomeze kudindiza umugambi wa mama 23. Ariko urabona ko deployment ku mpande zose ziri gukorwa. Nakubwira yuko mama 23 ikomeje kugenda ikora deployment yongera abasirikare kugira ngo irebe iki hari cyo yakora ku buryo bitari bwongere kwigora akubaza yakura muri teritwari. Kuko nakubwira yuko akisi ya Tanganyika Baraka iraburwaga cyangwa yose ikirize kugenzuza, kubera yuko bamaze gukata uburyo bwa strategique, ndetse hari amato yamaze kugera Makobora ya mama 23, kuko hari mu bice bya Makobora nta mato ya mama 23 yabaga hari, kuko amato yari mu kuri kote ya Uvira. Urumva rero maginga ya ese safari ayo mato ubundi yari ari muri Tanganyika M23 yarasize yarajyanye bihagaze gute? Ntabwo bishoboka ko umujyi wa Uvira n'ubundi nubwo bakora gute ku kigeranye na Tanganyika amato aracyahari.
acunzwe nande nakubwira ko agicunzwe n'ama 23 kuko hano ahagaze he nk'ayo mato ubwo kugeza ubu ayo mato kugeza ubu ari ahagana nakubwira ko n'ubundi ano mato ari mu gace n'ubundi ka Karundu urumva ni hafi n'ubundi neza ni kilometero bikeya mu mujyi wa ni kuri poro ya Karundu Fardc ntiyemere kuhagera ntabwo bishoboka kuko naho hari ibintu bikomeye byabo bakubwira ko no hari nandi ya noneho maginga ya ari kuri kopi ya hano makubra ya kabiri bikukubwira ko bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru utapfa kuvuga ngo barayifite ni bya bindi nyine usa nkaho utega agatego gakomeye abo muhanganye kugira ngo babe babyemitiza ariko wowe hari icyo wowe uri guteganya kuko nakubwira yuko nyuma y'aho bavuze ko basohotse mu mujyi nakubwira ko bahise bafata ibice bigera muri 7 uri kubyumva kandi bifite agaciro mu mirwanire ubwo urumva rero ntabwo wahita uvuga ngo ibyo bakoze barabizi gahunda bafite barayizi ariko turi kurebesha amaso natwe nk'abantu turi kuri tele Safari nyemera none duhite tujya kuri page ikomeye none tubwira bari kubera tubwire abantu biri kubera muri Uvira ndani twabashije gukusanya ubwo none turagaruka tujyana ku zindi axi tujya muri Fizi naho tubwira ibiri kuba ndetse na za Shabunda naho mu buryo bw'iramvi turabakantu kandi uko imirwano ihagaze kugeza ubu Inzu z'abatutsi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo zagabwe ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi b'abazarendo basubiye bikaba rero byabaye bibi cyane ubwo bahagaragaraga abazarendo basahura buri kantu kose muri uyu mujyi cyane cyane mu nzu z'abatutsi muri video ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga iragaragaramo abantu bari gusahura mu rugo rumwe abandi bavuza induru bati ntihagire ikintu na kimwe musiga muri aya mazu y'abanyarwanda Andi makuru aravuga ko ari itorero rifatwa nk'iryiganjemo abatutsi ryasawe mu gitondo cy'ejo kuwa Mungu biravuga ko ndetse ko abasivili 5 bapfuye nubwo kuri ubu nta rwego na rumwe rurabasha kwemeza ibingibi ibi biravugwa kandi nyuma y'uko inyeshyamba za wazarendo zifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zasuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo wagenzurwaga na AFC kugeza ubu ingabo zayo za nyuma zari zisigaye muri Uvira zahavuye kuwa gatandatu amashusho yakwirakwijwe kuri internet arerekana izi nyeshyamba za wazarendo zongera kwinjira muri Uvira zirasa mu kirere abaturage bagakwira imishwaro amakuru arakumwe akomeza avuga ko abanyamurenge benshi batangiye guhunga nyuma y'uko AFC ivuye muri Uvira Ishyirahamwe Mahoro Peace Association ry'abanyamurenge ryasohoye itangazo rivuga ko abanyamurenge bari mu kaga aho bagize bati Uvira iragana mu bihe byihutirwa z'ubutabazi nyuma yo kugenda ku gahato kwa AFC ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasivili b'abanyamurenge barimo guhigwa mu gihe imitwe yitwara gisirikare ya wazarendo yibasiye ikica ikanasahura amazu y'abantu bise abanyarwanda ijambo ryakoreshejwe kenshi mu kwibasira abatutsi ndetse n'abanyamurenge kugeza ubu biravugwa ko abantu benshi bakomeje kugenda bagirirwa nabi ndetse kuri ubu akazi muri Uvira birasa naho kahungabanye nubwo wazarendo ivuga ko yagaruye ituze muri ibi bice ariko bamwe mu banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge bari mu bibazo bikomeye cyane Bwana Safari rero mu mfunyapfunyo nuko bihagaze ongera dusubize ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwire izindi update amaginga ya ntabwo biri buze kuva n'ubundi kuko birasa nkaho batanze agatego kugira ngo n'ubundi barebe gahunda uko zimeze kuko byari byitezwe ko biri bube kuko n'ubundi gahunda z'abawazarendo n'izo ndetse n'aba Fdnb mu burakari bukomeye bagifite ariko cyo nakubwira cyo ni uko nakubwira ko mu duce twese ubu ngubu hamagingaya muri fase ya Uvira ubwo n'ubundi hafi na za Baraka za Rubumba ahari ibirindiro bikomeye cyane byo mu Rwanda aho bita Rusenda
abongeye guhagarika cyane abarwanyi n'ubundi batizwe bari muri biriya bice by'imbaraga aho nakubwira ko magingaya bashibambwe mu bazimwe bakomeje bakomeje kugenda bahagaze igiciro kuko hari harigawe n'ubundi na mama 23 naza ko icyo nakubwira cyo hano netwari yashize n'ibicika ku rwego rwo hejuru aho ubona ko gahunda ihari ari uko bakora mu zino point strategique jama 23 ko ukabona ko byamaze kubangira bitewe n'uburyo mama 23 amaze kwiyesara muri ibi bice irwanira komeye rero kandi irakomeje muri ibi bice aho nakubwira yuko n'ubundi Sematama nawe arimo yerekeza imbaraga bitewe n'uko ashaka kujya gukubita ingabo z'abarundi iri mu bihogobogo maginga niyo gahunda akomeje kugenda akubita bamwe bakiri mu mashyamba yatwezeho naho imirwano cyakomeye kuko bari kurwana magingaya urumva rero ko hano ibice bikomeye imirwano ikomeye nakubwira yuko n'ubundi muri histoire n'ubundi ya mwenga naho imirwano cyakomeye kuko barashaka gufatana none ya grupuma ya Rwindi mu duce dutandukanye bako yafashe kuko yafashe uduce twiza twa route nationale route ishobora kujya imbaraga Indi kerekeza ikare urumva ko maginga y'amatwari yose asa naho yagotagotse aho navuga ko na Shabunda ari ibicika imirwano ikomeye kandi ikomeje aho hakozwe deployment aho maboko yacu yongereye umubare w'abasirikare bari muri ino twari ya Shabunda maginga rero urumva ko bikomeje kugenda bibaza cyane mu matwari yose ndetse ko bamwe mu baturage bakomeje kugenda bajya mu mihana igiye itandukanye irimo umutekano. Yego Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone Astra Vista.